Zaman hayır olsun saygılı seyirciler. Hoş buluştuk. Efirde GRT kanalı Din Ruhu programmasının hem de getiricisiyim ben Polina Barbova. Saygılı seyirciler, Gagauzyan yaşayanları hem misafirleri bugün Kasım ayının 8'inde Svetli köyünde bakırlar kilisinin kurbanı. Çin sabahleyinden yüzlerle insan geldiler bu dua evine dua etmeye. Hepsi Dimitrilere, hepsi Ortodoks Hristiyanlarına olsun sağlık, olsun mutluluk dünyada. Allah versin yağmur, hem de olsun bizim bereketimiz. Bugünkü bizim programımızı biz adres mahsus Ayuzlu Dmitri Salunski'ye hem de Kasım Halk Yurtusuna. Kalın bizimle kalın GRT kanalında. День села. Все собрались тут, все хорошо, думаю, что было. Поздравляю всех, Дмитрий, с таким прекрасным днем, День села. Желаю всем здоровья. Bugün bize dini pek pahalı. Bugün nice deme Gagauzlarda kapır yazı. Ben pek isterim kutlama bizim Gagauzları bu güzel günle Kasım'la. Pek isterim hani bizim Gagauzlar nice şimdiye adın yaşadılar uygunlukta hem de anlaşmakta. İleride orada hep böyle yaşayalım uygunlukta hem anlaşmakta. Sağlık hepsicine hem bereket hem de olmasın cenk. Güzel yurttu. Sayarız, geliriz, dua ederiz. Naroda olsun sağlık. Hastalanmasınlar. Olsun mir. Самое важное. Им toplansın eve bizim uşaklarımız da gelsinler. Biz уже zor bize onlarsız. Поздравляю всех Дмитрию и Дмитриевну. Счастья, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Sağlık Dimitrilere hepsine hep ayakta olalım. Sağlık onlara. Olsunlar birlikte. Ne война. Поздравляю не только односельчан, поздравляю всех жителей, всех Гагаузии жителей, всех Республики Молдовы жителей, всех мужчин, которые носят это замечательное имя. Пускай вас ангел-хранитель оберегает от всего. Желаю вам добра, здоровья и дай Бог нам всем мира. Bu evvelki vakıttan kalma bu iki yurtu Ederles, hani ilk yazın hem Kasım, hani Teşinti güzün. Onlar iki büyük yurtu. Kasım gününde hayvanları kırlardan getirirler eve, verirler çorbacılara. Bu vakıttan sonra onlar durarlar evde o hayvanlar. Sonra Ederles'de yine onları uğradarlar, kırlara atarlar. Hani onlar уже kırda yaşasınlar. Bu iki yurtu onlar bölerler. Yılı iki parçaya. Bir parça yaz o Ederles'den Kasım'dan hem kış. Kış o bu Kasım'dan da ilk yazın da Ederles'den. Bu büyük pek yurtu Gagauzlar onu severler. Gagauzlar onu kutlarlar her kerede. İstedim söylemeye hani bu evvelden kalma bu yurtu Hristiyan tradisyasında bağladılar. Ayos Dmitri'nin gününe, День Святого Дмитрия. Ona bağladılar da şimdi bu günle bile onu kutlarlar. Kutlarım, dilerim onlara büyük sağlık, yaşasınlar işlesinler, hani bizim Gagauzya kuvvetlensin, kaybetmesin. Zira artık öyle de şüpheler var bitki vakit. Hem kutlarım bizim köylü insanları da hepsini. Sevinirim hani bizim kilise bu yurtun adını taşıyor.
hem bütün Gagauzien yaşayanları da kutlarım. Nece biliriz bir büyük yortu bugün Pravoslav dünyasında Boğayüzlü Dmitri Salonski'nin anma günü hem de nice anlaşıldı sizin Svetli gününüzün 110. yıl dönümü. Çin sabahından pek çok insan geldi bu dua evine. Dua etme, Ayüzlü Dmitri Salonski'ye versin bereket olsun, mutluluk dünyada versin, sağlık insanlara, iyi başarılar olsunlar diye. Siz yaptığınız burada bir güzel yoğurttu, hangisini adadınız bütün Pravoslavya Hristiyanlarına hem de mahsus bu Svetli köyün yaşayanlarına. Bir başka biz anlattık lafımızda Ayüz Dmitri'nin yaşamasını. Allah'tan öyle hani bizim bu insanlar kim yaşıyor burada Moldova'da, Gagauzya'da öyle beğeniyle bu Ayüz'ü. Hani o gelme bize Greklerden, bu Balkan yerlerinden o bir Ayüz hangisi 3. Vekin bitkisinde kendi yaşamasından hangisi büyüdü. Hristiyan semiyada hangisine anası babası öğretti. Ve sonra için geldi vakit o değiştirdi babasının zanatı. Babası onun prokonsuldu Salonin oblasında. Dmitri de yürümledi hem götürdü öteye doğru bu zanata. No imparator o zamanki vakitte o dilde inancı adam. 3 vek biz görüyoruz Hristosun yüksekliğinden sonra böyle veka ganiyle Hristiyanstva. Hristiyanların yanında tutarlar, zeytlerle. Dmitri de o bulundu hem de Allah'ta öyle bir ayız adam. Hangisine Allah ta küçükten koydu kendi izimini, koydu kendi благословениясını. Da yaptı öyle hani bu yazıcıski strananın içinde. O bile imparatorun yanında onun yanında korkmadı. Açık söyleme. Bugün Evangeliyede okunduğunda ispavedovat etme onun adına. Bugün söylendiğinde öyle kimi utanır ispavedovat etme benim babamı. Ondan ben de utanacağım. Царствие Небесное Allah söylüyor. Tüyüzlere bize Hristiyanlara bu yaşamakta hem büyük hem главное. Dmitri yaptı öyle hani hem lafından hem yaşamasından o bu propovedi bu ispovedi götürdü. Korkmadı. Açı imparator geldi cenk ederdi. Başka yerlerde açın geldi öğrendi bunu verdi ona zeyitlere. Da o bıraktı hepsini de kendi Allah söyler yok öyle büyük sevgilik açan kişi verir canını da kendi yakınlarına dine. Нет той любви, если человек полагает душу свою за други свои. Dmitri Salonski öyle beğenedi Allah'ı Hristosa. Hani korkmadı da открыто söylendi yandakilerine kim ona o gün ravnatsalardı da verdi canını Allah'ın adın için. O bizde gün ayız. Döktü kanına. O kan önce bir tom. O verir büyük bir izin, vuracay da Hristiyanlığı da göre hepsi metederdi Allah'ın adına. Tüyüzlere bizim Svetli'de de Allah öyle yaptı hani bir ilgili bir aile, semya yandaki köyden Kongaz'dan bulundular. Bu da gene dil случайно, Boş'da yok bir şey случайно. O kilise yoktu bu köyde. Çeketmeden de bu Немецкая koloniya была. Da insanlar giderdiler buradan yayan Kongaz'a erke duaya. O zamanki vakit transportla pek yoktu. Da Allah gördü. Bu duayı da yaptı bu köyde böyle bir toçka yanında bu yerde kişiler gelip buraya bu Allah'ın evine hangisi şimdi yapıldı pek güzel. Bağlanırlar gökle. O yer var bu köyde. Başka köylerde Gagauzya'da her yerde vardı kiliseler biz biliyoruz. Ama burada o yoktu. Da Allah öyle yaptı. 2002 yılda ben geldim buraya. Благословение архиерея, очередили iş konuldu. Da с помощью вот этой христианской семьи Николаева Дмитрия Павловича hem insanların yardımından bu köyde koyuldu ilk temel. Çeşitli dua olma, çeşitli insan toplanma. 2007 yılda da Ayüz Dmitri'nin adı, o bizim tektitrde, sponsor da Dmitri. O zaman öyle oldu, hani Kroyter'da Dmitri'ydi başkan. Dmitri Blagachin da rahmetli olsun. O da Dmitri'di, hem de bizim Nikolayev'da bu Ktitar'da o da Dmitri. Üç Dmitri toplandılar. Popaslavan bile dua etti de koydular ilk taş. Da Allah verdi kendi iznini burada olsun kilise. Allah'tan hepsi cibo yaşanıldı. Ve çeşitli düğülme bu dua.
Bu kadar çok insan gördüm büyük kilisenin içinde Kasım ayının 8'inde Kasım yortusunda Ayuzlu Dmitri Salunski'nin anma gününde söylesiniz baba Mihail. Her zaman mı pazarlar günü hem de yortularda toplanır bu kadar insan nasıl büyük? Şükür Allah'a insan geliyor. Hatta köyümüz pek küçük. Allah yollandırıyor. Kim Allah'ı sever o da geliyor. Geliyle aşırılı köylerden de Kongaz'dan geliyor, Çadır'dan geliyor çok çoğu. Biz savaşı hizmet etme bütün yürekten. Da Allah bile kimi getirme. Gelir to kimi Allah getirir. Gelir to kim pek beğenir Allah'a inanıyor. İlk günden ta olmadı öyle kilise olsun boş. Ta Allah yolu ileriki ilk yıllar ta ziyadiydi. Benim köyde ta topluydu, ta çok vardı gençler. Tabi kilisenin önü doluydu, küçük kuşaklı olan, kaляска olan. Şunu yaşamak öyle oldu. Hani o insan gider. Ben inanıyorum hani gelecek o vakit hani Allah o taşları o kişiler gene toplayacak yerde gelecek hepsi yerine biz bu işinde dua ederiz. İşte bizim yerimiz yanında doğduk ondan daha pahalı bir yerden. Ben şükür edeyim Allah'a. Bir kette yanıl olmayayım. Sal vermeyelim canıma girsin öyle bir misli hani fikir hani az insan ile çok insan. Ben vereyim yüreğime Allah'a da bileyim de lam olsun büyüğün tökülse de kim lam gelsin, kim Allah'ı pek beğenir. Açıp da bu altarın kapılarını kimi büyüğün göreyim, sevinirim de ondan bile kaldırırız duayı gök padişahına Allah'a. Baba Mihail 20 yıldan ziyade bu kilise taşıyor Ayuzlu Dmitri Salunski'nin adını söylesiniz sizince Popas. Duyarsınız mı bu pahalı Ayuz'un kuvvetini? Her bir köyde, her bir kasabada, her bir kilisede var kendi ангела. Как невидимые бесплотные силы ангеларны Божий кояр. Даже над земным шариком нашим тоже Бог дал ангела. И также земного покровителя. Аңғысы бензер бизе. Bizim kilise ayırdı. Дил случайно была ады Дмитрий Салонский. Казалось бы, бак нереда в Салоне бюн, Греция, Фессалоники, мнянда светлый. Но Аллах юлей апыраны, билер анга айозан ери койма. Вот. Это у Бога случайности нет. Это üzere biz erki açığına dua ederiz dilsat da bizim köyün kurbanda. Ama yer pazar var öyle bir молитва, называется вот тропарь. O çalınır ona adına. Da biz duyarız imena neyse o Allah'ta canınla, güydesinle orada, canınla da erkek duhan bizimle. Ne soruşla biz ondan soruyuz. O herke ilk günden tabi ben duyarım hani o bize yardım ediyor. Pek büyük yardım. O için de büyün dua ettik bile başık o. Dmitri Salonskiy dua et bizim için ayısı babaya. Gök padişahına. Hem de uyatmayayım sizi diyene çünkü misafirler bekler de sizi, sizin bir varlıklarınız kutlarsınız. Hepsi Dmitri Erkimuz taşıyor Ayuzlu Dmitri Salonski'nin adına. Ben isterim bugünkü böyle bizim pahalı yortuda bizim insanımıza diyene şükür etme Allah'a hani verdi o bize bu ayuzu bizim insana. Çünkü var başka kasabalarda, köylerde Ayuz Dmitri'nin kurbanı büyün. Наш ben isteme. Hani önce büyün Evangeli'de okundu. Вот. Любите друг друга, Аллах söylüyor. Herkes видением мученика читается это Евангелие Ивана. Allah söylüyor. Birbirlerinizi beğenin. Sonra Allah söylüyor. Не вы меня вы избрали, но я вас избрал. Я вас первый возлюбил. Allah herkes ilk çıkar. Biz onu da suyes var. Her türlü yaşamadı. No öyle beğeni bize hani kanını döktü. Bizi kurtarmadığını. Bugünkü günde bizimle bile da ister hani her bir yaşayan bu yeryüzünde anlasın o onun uşağı. Çoğu insanlar bugün Allah'tan isteyilince doğruluk, справедливость. Но unutmayacağız hani если Божий olaydı saat bir doğruluk hem de справедливость biz yeryüzünde bir şey olmayacak kişinde yani. Если onu saat isteyecektik ondan. No seviniz bir iş hani Allah var pek büyük sevgilik и долго терпеливый. Öyle dayanayım bekleyin bize. Hatta üzere ben dua edemem isteyeyim hani hepsinde insanda olsun öyle sevgilikçe bir Evangeli'de okunu. Daha çoğulcu bizde sevgili cihazlı bu ayos kağıtta biz kendi yaşamamızla, lafımızla будем исповедовать Его Христа. Da o da söylüyor bize в ответ hani o kişi kim beni anıcık, benim adımı yükseltecek kim söyleyecek de onu ben de babanın önünde olacağım hadatay. Ben de babama o kişi için söyleyeceğim herkese. Буду исповедовать перед Отцом Небесным. Вот аксиома нянда. Hem var başka daha büyük laflar da titsi laflar. O söyle kim beni istemeye görme, onu ben de görmeyeceğim. То есть видеть и не видеть. Поэтому дай Бог, чтобы каждый человек
хотел видеть Бога, идти, любить Его и служить Ему. И через это мы обретем счастье, потому что счастье – это быть частью Бога. А если мы частью Бога, нам все хватает, и всеми мы довольны, всегда благодарим Бога. Вот этого желаю Богу, чтобы Господь покрывал нас, всегда свою любовью покрывал. А мы были добры друг к другу, молились, и мы благодарили Бога. Слава Богу за все. Спасибо большое. Спасибо, Вас тоже с праздником. И услышав святого Евангелия, мир всем. От Матфея, святого Евангелия чтение. Исы души моя болезнь, моли Бога на святый великомучениче Дмитрие, яко мы усердно к Тебе прибегаем, помощнику и молитвеннику от душек наших. И сподобитесь нам слышанию святого Евангелия, Господа Бога моли. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премудрость прости, услышим святого Евангелия, мир всем. От Матфея, святого Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Аминь. Рече Господь своим учеником: «Сеас посылаю вас, яко овцы посреди волков. Будете убомудри, яко змия, и цели, яко голубие. Внемлите же от человек, предадят бо вы на сонмы, и на соборищах их бьют вас, и пред владыки же и цари ведени будете, мне ради, по свидетельству им и языком. Егда же предают вы, не пецитеся, како или что возглаголите, даст Бося вам в той час, что возглаголите, не вы бо будете глаголющие, но Дух Отца вашего глаголяй вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец чадо, и восстанут чада на родителей, и убьют их, и будете ненавидимы всеми имени Моего ради, претерпевый же до конца, той спасен будет». Господу помолимся, Отцем всем. Помнуйся, не ругаемся, зичем плоть. Господи, приешьте, да мне милуешьте, да мне милуешьте. Сабия дуае делим, делим хепсимис. Господу помолимся, Отцем всем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Сегодня с удовольствием от имени всех депутатов Народного собрания, от себя лично, хочу искренне вас поздравить с таким большим праздником, для светлого, благородным праздником. На самом деле, такие праздники собираются все с утра рано в храмах, возле батюшки, все молятся у Всевышнего, просят прощения, мирятся люди, прощают друг другу. И в этот день, собираясь с руководством, решают, что делать в населенных пунктах дальше, какие изменения нужны, что сделано. Мы видим, что вы вместе с руководством более-менее, скажем, вам много ведете со всей Гагаузией, со всей нашей Молдовой. Изменения есть у вас. Приятно, что
здесь очень много молодежи у вас. Это говорит о том, что село работает, будущее есть у населенного пункта. Я хочу в этот день всех вас поздравить с великим этим праздником, каждую семью, вас лично поздравить с этим праздником, пожелать вам добра, мира, спокойствия. И даже если будет какой-то шум, чтобы он был от радости детей, от веселья детей, от вашего веселья, и ни в коем случае не от других вариантов. Еще раз мира, добра и спокойствия. Вас поздравляем с этим праздником. Я хочу, чтобы у вас все было хорошо, и чтобы мы были все вместе, никогда не теряли друг друга, помогали друг другу. От себя хочу сказать, что мы всегда открыты для общения с вами, я лично, и все, кто есть, все, кто представляет нашу Гагаузию. Спасибо вам огромное, с праздником вас, всех благ. Хотел бы всех людей, которые живут в этом селе, гости, которые здесь присутствуют, поздравить от имени Башка Евгения Александровича Куцу, поздравить с храмом села. 110 лет селу. Это много или мало? По житейским это много, по историческим это мало. Но я хочу сказать, что село живет, пока люди работают, трудятся, детей рожают. Поэтому я бы хотел, чтобы в вашем селе жизнь продолжалась, школы работали, открывались рабочие места. И это зависит не только от вас, но и от нас. Мы, как исполнительная власть, должны помогать людям. Потому что у людей очень много проблем накопилось, и люди ждут этой помощи. Поэтому я бы хотел поздравить вас в такой большой храмовый день. Это день Дмитрия по-белорусски, это Касым. В этот день уже все люди приготовились к зиме, полностью уже подвалы, едой, вино и так далее, и так далее. Еще раз вас поздравляю с праздником, желаю мира, добра, чтобы у вас всегда был покой и уют. Уважаемые прихожане, уважаемые жители Светлого, гости, мы соседи по селу. Я присоединяюсь к поздравлениям коллег. Хочу пожелать жителям Светлого крепкого здоровья в первую очередь, здоровья вашим семьям, детям, всем жителям. Очень хочется, чтобы в это тяжелое время был мир у нас в Гагаузии, был мир в наших селах, был мир в Светлом. Чтобы Боженька оберег нас от всех невзгод. Вам, жители, желаю, чтобы вы объединились, объединяла вас церковь, объединяло ваше руководство населенного пункта, чтобы дым не выходил с вашего села, и чтобы вообще постараться, чтобы этого дыма не было. А так как село носит имя Дмитрия, насколько историю я знаю, в III веке этот человек был одним из самых людей, который в массы, в жители нес православие. И его назначили люди, которые боролись с православием. И его казнили, но он не отошел от православной веры. Я тоже думаю, что все светловчане и все наши жители Гагаузии будут всегда православными, будут всегда носить традиции наших предков и никогда не предадут нашу веру. Всем мира, добра, благополучия и всего самого хорошего. Очень приятно находиться в вашем селе. Я хочу пожелать вам этот прекрасный, самый основной праздник для вашего села, так как мы все христиане молимся Богу и чтим эти дни, уважаем, пока мы будем верить Богу и жить в единстве. Наши населенные пункты будут жить. Я желаю вам всем мира, добра, взаимопонимания в ваших семьях, и чтобы всегда вы были на ногах и ходили в церковь. Уважаемые односельчане, гости, разрешите всех вас поздравить сегодня с таким храмовым праздником Дмитрия. Пожелать всем
здоровья крепкого, добра, тепла, уюта и всего самого наилучшего. Спаси нас. Saygılı seyirciler, bugünkü Dinruhu programması yaklaştı sonuna. Tabirse isterim söylemeye, biz bugün bulunduk Svetli köyünde, bulunduk kilisenin kurbanında hangisi taşıyor Ayuzlu Dmitri Salunski'nin adını. 2 saatten ziyade burada gittiler, pahalı dualar, angılarını okudu Baba Mikhail. Kalın bizimle, kalın GRT kanalında. Yortucuk kutluca olsun.